Hei akasfani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. Chief Minister Pulal du Oman Industry te now te tichak tura malakna raising and accelerating MSME performance ahonga facilitation center ahongbok. School Education Minister Dr. Vanal Thanan school zathum somli din hun joy kan tur thulokna asiam chu thiatin en thadle an tumati. Prime Minister Narendra Modi chan Vin Khan Bihara Rajgira Nalanda University campus sakthar hong Delhi khopizon tuilama har sadna atok chunzom zel. Chief Minister Pulal du Oman Industry te now te tichak tura malakna raising and accelerating MSME performance ramp ahonga facilitation cell ahongbok. Aizawl vanapa hola honna thu sein Chief Minister chuan COVID-19 shipuya wangin industry ten harsan antok na sa heng industry te hian chakzo ka ma ano son le theinan central sarkar chon ramp aduanga state te chu mani mamu angzonga guidelines duan aphal sak angin aming poi MSME elevate Mizoram tin vo aniti industry ne sale ding chhozel tur ten tangkai taka anchor theina turin facilitation cell din in the bok ti soin India ram economy za zela somthum very small scale industry te thochoni a na thok tu za somni prokvel te small scale thok te ani boka chu wangchon ani point hand holding policy le heng central scheme te hi kai kopin nastakin hmana donati rem ba ka hian memis website le MSME facilitation cell te chief minister in hongbokani commerce industry minister puef roding na point thu sein ngai tuna tharpuwa mizo te hian thil anti angaya kam ding ni ain mani ke ding ni ril ru ngam atul to a midang te thunoi omlova mani thu anga na thona pension omvelo tu le fa te thlenga chom thei ezon ani ti a entrepreneurship chu war takin an kalpui dona atulangin dan te pon enonanga industry te mamo power siam chu thlengin an bezel donani ati tuna hin MSME sum don na unit sin thum sangni zakua vel Mizoram an meka azad vi item te hian udiam registration an nei lo ani Kumin International Yoga Day zirtomne man tu rata nim bosai na kalpui mek zelani a in puachana chungchang ahena kasmani correspondent in Ayush Deputy Director Dr. S Marathan Semi akomna yoga chu fitness atana poimo takani thule taksar selna ngai poimo angai thuwa soya no pangtanga puitling rai porthing in yoga exercise aum thuwa soini hun bene taka taksa soizo chu real ru selna atana poimo a rui hlo laka film tur chuan taksa uluk athat thu soin riselna ngai poimo athat thule nundani na kentel na tam tak do turin yoga chu tha a drugs keng tel lo dam doi ni thule yoga manga en kol dam theo oma yoga thatbing chu breathing technique atel thule machine tak sa riselna puina sa ema law mai lovin rirule tak sa riselna tan yoga ngai poimo atul thu soibok ani stretching exercise hi atama yoga hian chu i apoimo be ma kan taksa ti chaknante kan taksaral do theina khol kan immunity build nante apoimo ema non communicable diseases kan tia in kai chon ni lo kan nun phung ina akentel kan nun dan ina akentel hi na tam taka omani chutiang ang laka kan filim nante he exercise hi apoimo mani Tundit muna Ayush noy hian instructor som panhian meka heng instructor te hi district hospital integrated Ayush hospital Aizawl ate oron thein an ani School Education Minister Dr. Vanal Thanan nikum September ni somni pasire Council of Minister Rukomin school zathum somli din hun joy kan tura thutlung asiam chu thiatin en thadle an tumati voina office chamber chan chummi te akomna soin pu Vanal Thana chuan school upgradation hi kalpuyan tum tak ka chuan Mizoram Sarkar dan zamten en chianga amaro chu heng dan te sarkar ma sa Council of Ministers meeting in man thelo khopina siama danan siam chu ain kal wangin school zathum somli din hun hlan kai turzinga te na tling chau hlang kai turing ngai tu thatle tura chhop chu angai ni ti a sarkar ma sa chuan in thandona tlin dulot awanga he thil hi ati ningeya ngai ani ati bok cabinet alu thei tur hen rom hamna kan siam vek to a upgradation bera hi ngai to that ni mai ro se ti chuan a boi thla ke mai anti wangin cabinet meeting chuan ngai to that tur tan ahma sami kha kan sela ngai to that turin kan chhop chu le don ani chu school education a tangin kan tianga cabinet meeting kan ngai to thale don ni chu pu wala thana chon school din hun choi kan tur zinga a phu tak te chu choi kan tura kalpui chunjom sak ani don line danena phu tanga building pon nei lo result nei chele tuk tele school no pang nei tlem lu tuk school te thak angai don ati a
heng te hi tang le zo so tur an du thu soi ani sikul din mun choi kan tur te hi siam fel ani lova din mun hlan kai tur sikul zinga po ngai na thiam na engchin nge kalpui tur ti po ngai to le tur ani ti a sikul zathum somli hlan kai tur zinga hian an tin vek don no wangin zirtir tu chung ko le khotang hril hai an po arin oma mar chu heng sikul te hian tran an lak le zo ngai don ani ti Minister chuan sikul zinga result ne thalo te chu in soi fe turin an hriat tir ti soin heng zinga hian an hriat china po harsana ril tak nei te zirtir tu omlo wang te le thil dang tam tak ani thu soya heng sikul te hi an momo dana zirin an pui don thu soya zirtir tu in dailo na suking tur hian ma an nge nge dona son kol ngai po son kol nge nge ani dona ti Horticulture Minister Professor Lalni Lomachon kono thoktu te chu an tho puite an ni ati Voina Aizawl Club ka Horticulture Fair sani somni pali honna Minister chuan Horticulture Fair bo sai thina ni chu alom mati thu soya department ne kono thoktu te na tho pho chon hun tha siam ani wangin department ne kono thoktu ten an thora te mi pui te tan pho chu ka tho na thazok he hian na thlen thu soya kono thoktu te chu sarkar tho pui chun jomzel turina som hal ani Horticulture Fair sani somni pali honna khomi Horticulture Department Secretary PK Larin Zulin ka shoya Horticulture lama kono thok tha te tan loman semani Lai Autonomous District Council Congress the MNF thodun na churin amtakin MNF party chuna kalpui don ti MNF General Headquarters Senior Vice President Dr. Alal Thanglena na soi Voina long ka press ka pa chanchu mit akomna Dr. Alal Thanglena chon LADC Village Council in Thanpui nei ture long ka chan mar MDC by election nei tura mi puiten ngai to na tak an sen atulati a VC Thanbi ka chon political party ang zonga na takakal chu thwang tan a thaber thailo ti soin state arwel lai apiang bo ngot hi khotang tan thil thaber ani lo theu wangin mi puiten mi tha thlang chuak tura ngai to na film an man atulani ati Dr. Al Thanglena hi dampa bill to MLA Pulorin Tlonga Sailo le Deputy Speaker Hlui PHBX Zaw Vabaka Pukeri chole MNF District Headquarters longka shwai tu ten an troi om ani Voin Khan Animal Husbandry and Veterinary Department Chinchia Dani Mizoram Vokpul Shri African Swine Fever Wangin Vok Zathum Somli Pathum Thi in Vok Zali Somthum Paruk Suat ani ASF Wanghian Mizoram Kumin January Thachanga Voin Thengin Vok Sang ni Zasari Thi nia report ani a Vok Suat to Zongjong hi Sanga Zathum Somkor Pasari ni a Voin Beka Vok Thiza Thi Aizawl District Zathum Somseri Patni a Sersip District Somle Kolasi Pa Pathumani a Voina Mizoram Sunga Vok Thiza Thi Zathum Somli Pathum ani Voin Vek Kham Vok Suat Zathi Zali Somthum Parukani a Aizawl District Zanga Somseri Paruk Mamita za Somli Paruk Sersip District Somseri Patnire Kolasi Pa Sompali Suat ani Mizoram Thalai Christian Poetry KP Rorer Voice Somseri Pakhanein Hrisel na chungchanga Thalai ten man son tenan malak ni se ti umzuina Masaberatan Tukin Khan Mizoram Chung le Poetry KP member 10 Hrisel na tan ti hunan manga Aizawl chuan Aizawl area KP bot sein Aizawl khopui chunga Pastor Bill Somten Hovin hunan manga Health Minister Pilarin Puichon Vanapa Hola Hunman Puin KP Kalkhom ten na Hrisel na poimo zele taksa in soi a thajia soin KP member Kante Vanapa Hol kot atengna vailiam ani Heun manapui barilung le tennis court hlui an ni a MTKP Vice President F Larimrod Pechon hunaka shwoya MTKP President upa arla rocha man hun sera manga Secretary Reverend F Zorin Khumachon kalkhom te churselna konga ma an langna tura intiam tina hun amang bok ani Hriselna tan tlan hun hi Mizoram chung le pona bial TKP le unit TKP ten an mandirem chantan angin an mang ani Chanchinthar ya kaswani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi Chon Khan Bihara Rajgira Nalanda University campus sakthara hong thu soin pomodi chuan kum sang ni somli pasire ramchang kanga India siam na konga hriat na chu poimo hle ti a zirna le thiam na ti chak turin sarkarin mala a khovel ram thil ti thei ani ve thena tura man poimo tak ani ati sarkarin khovel zena mun puya India chu siam turin thei to paswa me ka ti bok Voina campus onen khoma hen external affairs minister Dr. S. Shankar Bihar governor Rajendra Arlekar chief minister Nitish Kumar le Sarkar me poimo tak ten tela ramsom pasiri training Nalanda University ambassador antel bok ani Delhi kho puichon tuila mahar sana tok chunjom zel tui choi turin teng karbula thui tak me puin tlara veng tam taka chon tui har sana wangin me puin boinan to ka hetilai hen he tui har sana wang hian huneng mazata lungoi lo na telantirin politics lama in peina anasa chhole bok ani hetilai hen Delhi sarkar chon Haryana BJP sarkar chu na taka bein Delhi tui supply ti khailaka apua politics in beina ni in apu ani Chanchinthar certi topna na tlang pui Chief Minister Pulal Duman industry te now te chaktura malakna raising and
accelerating MSME performance ramp ahonga facilitation cell ahong bok School Education Minister Dr. Valal Thanan school zathum somli din hun choi kan tura thutlok na siam chu thiatin en thadle an tumati Prime Minister Narendra Modi Jan Ven Khan Bihara Rajgira Nalanda University campus sakhara hong Delhi khopoi chuan tuilama har sanna tok chun zom zel chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani